ya kibiranga na kame kata kan sikoi ken tanji karo siko dinari aro dinari bane aslusu uyun tamdo hillo ken sulusu awa hinta kan tamundi awa kan ge manwe yunu hindi tanji karo siko yang kahira ko hubre australian da kiman nakasini awan dian nakasini awan damen nakasini bismillah wa man antiyemme be yaqtul mu'min kinga karendi mu'minai muta'ammidan ni du kenchuga kin khatam wala khallema nan du ken atu nan mu'minan kari adi aywa ken kamanin tuwarunga alla ganati na tugatai atikenni jahannama yaide khalidan akamanni du manai jahannama de Allah taala butu mu'minan kallana mure ara allanga alla yanga qatai tili adangani azima ken qorenni yani kini gille sirebe gara digandi hontai hontai akinya ni kai andanya wanti hontai ke alla gana tina kentuga ke bida kenatu garuma yimbe ndumaye aro Allah butuye aro Allah langaye anti hontai andanya kibrin Allah ngati na hinka manen tuga kena tugaru kibrin jabunu sikya wono ken Allah ganati nan tuga angara digandi na'am hillandi ewa alla gandan golile ma goti tle munta kunga kini atukarunga kanda golile ma goti fasa munta kunga ay me kara islamiya kibe aw gemme alla na rondi yimbendi kuma aw gemme yimega ana tono parce que dalu ngono himino kutundingani nanti sunta dumine yimbendi maganda serebe aga kara kahiriya بسم الله يا يمو بينو إذا ضربتم yang sahaban iwo min bani sulaim aywa adabanun amaga aywa la salamu ya sahabanun kamma iti amaw salamu ho sabuda maganta kanu kalle bala islamihi ila kari na adabanun ka huma meya honun ti yugo nyugani min bani murra bun aun atwani murdas bun nuhayk idde ben to ni fadak abana ni islaminga agara muguti farem ba men murni awa debe dun ko nguru was islamino he akimbe gan islaminga awa aken ko ni tokono agara sinu ngare kari akanu yalli ken islamino ko aywa iga wuru himbe ni ninge to pa inge serunya ni idin ke sumbana awa ma on ta taga sirri ki kan hotana noy asika sika kedi ke sabura ewa ara itam sungara gide nyugo kempenga ay message gide ke kama o sinunga nyoro meri wakati kebe agara asigumun kanne mugu kabari
aratu kebirenga ken islamin ta kuma jiyayi kebirenga akari di to ka giden kama akabari ayyanka awatin la ilaha illallah muhammadur rasulullah assalamu alaikum la ilaha illallah muhammadur rasulullah assalamu alaikum awur nukatiya sahaba nyugono usama bin zaidi kenyuradi ni ka har ngaraka ne na kare na ta mison ka huma me iri madin ila kibaran ko Allah farenda kinda yi yime aywa Allah fare ila kibaran ka da Allah fare suno koteya kinda yi kibaran yime da kun sama ba aya ligi kun gabare Allah fare ti dangani agara kari adda ban ko sabura kindi Allah fare aya bi khairni Allah farna aya ki qariya usama tati ati Allah fare ya himma aku Allah la tanya himma ya ati usama agar la ilaha illallah be koni an kin da kin Allah kanyo kedi an kin yi metti ati assalamu alaikum la ilaha illallah muhammadur rasulullah an kin yi metti ara kenko an kin da kin Allah kanyo kedi ngi ganati Allah ya hanke maka tasiko Allah fare mo sehne ga usama ti mewal gamina ati Allah fare magri ago kedgami kambunu nan sagai usama ta alla ilaha illallah ke anna wala kanyo kedi ati Allah fare magri aw sage ne kedi nge usama ta ndan nata har lenga ganyanin tubi ko tanga nan islama ko lokko ta hana islama ko ndan nata anyana lenga kemballe Allah fare nda Allah kafir gesi munada kebirati usama atangu kanne horno usama imal gamini atingeti birake bi Allah farenga tinda akhara kari anya hallina la ilaha ko ngira Allah faren jabi nti akanu ka hanya gara ko Allah faren katinda kebirin angina sonno membo wa na tu yalla ra ko kanne sabura wal makhalase sabura angenda kenya ba yani an na digamen ko ni digamen sarana an ga da kanu ka hanye e kin ja woni mani an da sulumin bowa na tu yalli arako dan kana wusa bura wani kan sawura jabu na makanya an ga makanya himbe ga wankan magara ko kan nan kama ibn islamin na awai afam musri seringa la ilaha illallah bane kibla sunnan dun konum madhhabin di ummati mu'tazilan de ummati khawarijan de ahli sunnah sai suka di la ilaha illallah kim puren kabanga ana buren kabanga illa bi haqqiha mata haqqina horen pakeni mani anyiretegi ma anjeni amusna palle mani dutuna srekari kem palle anta gemme anaki ana buren parama illa bi haqqiha kan ganna buren pakenga agama kinangaro kem bosinai jakka sirega tanda la ilaha illallah rasulullah na ngi salihana makni adan sumbana kenga nakni agana barasalini kebirenga kenga mo ngono ngaga salika kebirenga nyime isabura sunnat dun konum ma sallah nan tanya na kahiriya an ga la Allah ko bani an garanti salli wadi nga ke bani an salli kibringa kahira on to on ta ko nanyi min kare parce que kun kan denga wure Allah farenga sahibi kun ko kan ken wure tik na dis amme islami da kahiri a diga mani tan qura Allah magade Allah farende kunuga tanga na ko ni siga nyeyde kem palle aw kananyi me kama sirega na kutere sunya anda jinugu sunya na togon ta korni na sakai e muna hakan di muna hakun su ko honde i hisu tuinde mu Allah farema kona wari hina agati qariti ya oni qurusi la
atani wajwa na barakatu ne yi kama itu intemu Allah fare mu astawu nungitu me go salli ni kapa jama'a edi tono yani an tanke komingo shahadatu nya go salli ni ajuno wunna nya ho dambe nyamo on takonto himbe go no akite ngono to on takornay to on sugana kite ngono anda zindiqinga aw islam on bangani nya ko raw ngundo no akite ngono aw kitini ma kinya kata kallenga muslim onda honsu koni na su ya gasgindi asire musallini aw shahada nyana nakin kari kahiri malakin kari tigeni kahiringa aywa usama qisaki hay anani me hay aya bi hayni koni usama to da annakin aya hay anani me hay indangor Allah bate mangoro faram bate mangoro sahaban bate ana qura an antare bate ka anyi menan do kenche anna here nyam mobe ango waledi bate bismillah ya ayyuha ya yammu alladhina yammu binu kunga tumunni gilla andakatundi Allah taala killini mandiga tiriya mandiga jihadinga aywa fatabayyanu kabira kharahi khara abanga yemundu de kharahi ngala de na haqiqantu hum haqiqantu ba kebe gara kukita e khataw bira kebe iga tugu igi kemba ne kamanda simma kyani anda ngolle yatike ga ibra ma hunyi de sikanga de adan kana wonto bismillah wala taqulu an kunna magati yimmin sudangani kengala aywa salama kacen fudu katagai salama tagmanci ara shahadanya assalamu alaikum nya la kabari nya kibda kin salama tagmanci nga sire angala kengari sire beya kama ati kendangani lasta mu'mina an kin bi tunda anaya anda kekwa anyin kin kisenya sabura anda kekwa anna buren kisenya sabura kin bugo hallai an gini memaga kibra ma kin kamanin kari tabtaguna arada alhayati awana ngarin tagun kin yamundunu kin de pengani tike gulleya fa inna allahi ma agana to qani man gabe mu alla magandini kasira kin gabe ni de kin akara ni baka ke ma ke kari ke menu nyai ni duramundi nyai alla mundi tike agolo qani manyi akala honyi kin gabe mu alla maga himbe godi gananda amma ke kenda ke manda bismillah adi an kun adi kem goyani an kun nyimme kundu ke kane de yani ay me horen kabe naga na buren kabe agati la ilaha illa allah duron anna buren da poren garanti an dani me kundu yi ko tabe an ga tubi an ga ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ka tasallu wati blaga hukmine an poren garanti anna buren garanti an kenyi me tubi kota anya kunye bismillah Allah ta'ala wannan zira kunni aga kamma aga bangi akamma nan sabata akamma ajupe amine fatabayyanu na wasagena ku qari qarahim bangaye mundu ma hunya tan duya am pakar langa an simainga adan kana mundu bismillah Allah ta'ala Allah magri yinganai tuhunga ado kengolinde akube go ho yana Allah khabirun bih Allah watude la yastawi alqa'iduna alladhi taghanu maniro gelli mu'mina nunga minuga iwaga tagu baka shahari mai madiga nani tora dungonu he kundu jihari yemmu maniro alla killenni igaranya di naburunga adi yimme nyonkinunga maniro de ambara da hontanga kediga adi naburilla rakhinga agantabal manna aro menaga فضل الله المجاهدين على الجهاد نغانم پسموني تينا برونغا ادي من ينغنونغا دين تاغانونغا هرهم بنوغا تاغو در صابرا تاغو در صابرا كوبن غرانيتي ميري نغا كنن پسكونغا درجاي وكلن رئيسو امبنوغا ديغا
tinna burendi nyonkinga arhimini go tagu darra sauda وعد Allah ri sunyina ti arjanna kanga وفضل الله المجاهدين ga kebe gani jihadinu nyanganu ko Allah rakum pasangundi ta gana durun kam himini go tagu na ni darra he أجرا impasiyati barajiya azima ken qorenni ngama arjana garanti utukunda de Allah watu ke darran pallayida aro ke diga ka ati kungorno arjana nga hondai amadiga wa junubu nyani ya baraje be kita ma me kita wa garanti be kini ya khana amma ken me kita wa kana Allah ta'ala magri ghafuran ghafurana ibisanda درجات أجر عظيما درجات أتي درجة قبي أرى حسو تكين قلي تنقعوما أدو أدي حسو قفري قبي ياتيا أرو هنة قبي دين أنتيا الله مقري قفرانا غني أرو هننا غني إن الذين سلام أغنى يمپنو بغن بغنا بكا مكة كتا مدينة سلام أغنى قندمان يعني ما أشار سيني مغا سلام أغنى سانتا غني آية يوري والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا تكبروا كتوني ما بغم بغنا وحربان انتغروا من عمي بغم بغنا مكلا مكة ما وسي كبيرنا مكة بدر كودا وهوني جماندي كاهرنم باتي كونكرا كبكا هيروغا na ni islam ni ngai bugu nan ka kahirunu ma bo islam nu ndi kari wotanyere kesre karantedi bo ikatu indinga ni islam ni ngabari ima bagam gana waya o kun kiten khomo way ho gawno shartinya way ke ko dan islam on shartinya ni anam bugu makka na yampiti la hunde na ndiga madina donc ayan timani إن الذين أتيهم مبينوا ملكا نغركم فاتني إدي ميتورو ناس أبونا ربنا بغنا كنتقول إتاو كبكاهرنا نمبوكو كبيا قالوا جبرنا ملكا نتيدغني فيما كنتم قد أنكم من الندي قالوا أغا مبوكو إكرا وغتي ملكا نغسيني دي باتي ina tiluzura kini yemmu gani kunna okuni labundunga baka odina magandi ni makangunyeni malikanun nati dangani yalli Allah taala munyem manyawa ayuruba ndengani agani bagambagana wono baka aywa makadibenga agandiga debetanai koy kutungara yamo kobe managa makenya فأولئك وما أنكتوا برو أني جوا كنت أقول دينغران كني جهنم بنو مصيرا لغن دينغراي إلا المستضعفين ما كانت الله هندونا من الرجال كان لرسانتنا يقول قال ملك نورا ساغنديا كم ورني إلو زرا كسانتيا ngati nike anga hitai tentanya nai na ati ho anta himbenu ya iga to makka na islam on strene ati ken ko illa hundo min ar-rijali gilli qurunga adu yawan qurunga adu liminatu nanunga kunni siruya iran takata awa terendi dabare sunya imenta kande awa killenga na bundi kata madina in herenti maga imenta killetu kibrenga kun فأولئك يكون معهم قدسرون أوصينا الله تعالى أنا ينبي بككم معنديني الله تعالى مغري ينباني مغري غفراني ومن لهم تاون تغون أنا تغسر بكما كبرين عني كنت كين عباس بن ربيعة كم قدي سلمى بن هشام كم قدي أو عبد الله بن عباس يمرا ويكين كم قدي إدي ما إدي أخيو kumenunga binyo bismillah wa man diyam bi yuhajir kinna bambana Allah taala killeni anan nugum bi taqdingira kitam awan munyini kin gabingani ara yuruban ko kin gabingani yani anan ko kita kin digarai an woni gabu tan dinanga anan digara kita ala akhir muraqam man sawra an wura nukube
kon nga wa simma na wena mo mo antay na kunwa antay ni sakon arabu kan ni ala raqim anfika yani kenya haranti ga gantadi ke manya haranti ga gantari inda kenya haranti ga gantadi ala raqim anfika ke biya serebe ganda baga mana gunya Allah ko manan sayyid arabu kan yade an no ko tan nguyendi nan sabati no ko yugo nguyendi himbe wa konnen no nen bitere yani an ngunyana mo yugo di agantan simana mo be an hokata na agantan simana an himbe kita an ga digana ho to an palle Allah hokkinanga himbe gam pasai ira galle hidumu du sere suda an go wurnuti andinanga akana ke mo godi ho wani sahaba iga wuruti dinanga kada sino tambilago timine asunya honsi bismillah ومن adi yemme be يخرج aga bugu من بيته ikompendi مهاجرا bagam bagana o yemme gani kata Allah taala ali faringa kem palle kallem bay gara ligi killinni قد وقع أجره akamani barajin sabati Allah taala mandi Allah magri ghafarana rahima magri hinane kiminya junda obundu marra allahi brakibi ayanga yanka timma gandalla hondo yu qasu yagaran qasu limu kem balanga to makka anga karaba nan daga jahannaba an islamiya ki ayaga yanka yu karamu ala yi qisani amma saha ati wallahi Allah garahim be gunga taqentadi ma ti himbe ganda dabare kitana ngega na bure be ga yimma arawin ki yana madina arawin ki yana no ko be ga lato madina wallahi ntawini makallenki karim gundi ida gangarangen dabare kharaga na wara kama krisawundu woten sabura ida wutu ati gore ngima tindigati ya madina ibugu ikinya tan'im no kunga kalenda nyino ari tayingari no gen kama ati Allah ewa nkite banege nda kinkini ankinga nda banankini Allah farenga kebrenga ningon kindi na burenga ga Allah farenga ajon kun arjanna afati kebanan gi Allah faren sabalunwa ti khirsen da ke dabari junda iti gindaga kenyire kebrenga ataken sro abarajin gabo ga kara kille nyari de kahirun qara soyi agara himbe muna maken kita akarun gonto gere yende aya nyanka nan di sere gabuyi kara kata allai kata farenga kallin garanyi killin da anga maki an kiranga gare anga buyi mebe sabura tambara yin batendi bula kiya sabun sere gabu hosre sabura ambu khairi sabura kul wuran kabai himbe ga hitan seya hana ga manya kallenga kibri ambara yin batendi ho gan khairiya ho wan husri an bugu ta ngodi gana amma ka tan yorna ho go sabu daga ni an se ganta himbe di abara jangi batendi Allah ne honan sirri ya zawo a komentu wana ti ngane wodi komentu ngati ngane nga don kuri men ngara ngani ka manya kempede yen sabuni watinga nan ko to himbe ya bara jango kinanga an kitante ngani himbe yana kuringa ndan konto ndai abaraje mo kinanga alli min mangani himbe yana kaso nganari kinga nan konto na baraje mo kinanga an sahate ngani bati be yana an ngala watu kenda an kawai abaraje mo kinanga bismillah وإذا ضربتم Allah farin wajini himbe ganda bagam baganawu kata alladhi farenga am bagambana kata alladhi farenga Allah yimme wotuni sirebe ganda bagambana kata alladhi farenga kin wurin bagambana wa fil haqiqa yana ayna kata Allah yayi mi Allah mi du ko hina magati di fare na faren ko kapa Allah kin majazi
kina jukku sirenga kina ko mo sirenga kembala fil haqiqa islam hon sona Allah yada bismillah wa idha darabtum illa gandakatunni munyindi falaysa junahun kembiren Allah ti junubunta akamma agande hundi billi sallinga in khiftum gilla ganda kanugana yemmun namaga jarami kunga kafirago Allah ti junubu manya akamma agande hundi aywa gilli sallinga إن الكافرين أنا كافرين كانوا عدوا إن يقنيا أنكم دعني مبينا يقولنا بانغاندني كني دهندين سالنا آيان داكوي أونا هنو هلي سابودا ترندين سابودا أوا أنت حقين عند تنسيجي أدو هكلو بغا الله فرن سالين نغتمون أنغا دهندين sere gala kanu qon qanay kibringa fardan salle ngadi hundini terendem pakenyam kuni ande ki hakke baka nga amana salle nde hundi koni no kuma koni gen nande ano ko nanti ango gunni diwa mango kanye diwa mango trendra diwa mango sabat ndra diwa ay aya markendi sunna markendi madhhabi su mahoko ni gen nanti de hunden salle angana kan konninga nanti anyana nan to gunnen bane adi manyana nan to de na bane ay kannenga sabati nan to no ko konninga ken konniya serewa anya hunya tewa anya hu gan kanda hoya Allah sallin de hunina ya hilloyi ango kandiwa ango gunnendiwa anga awa ango de wudrikilewa so ambana distance takinga ka trainer sabura hakan go ko ni kinyi ke trainer na kebaga an anya agama baga ka kebe antanya ya na sallin de hundi nani trekilehe nani kanehe ibda kempita yuwe obugu Côte d'Ivoire ko dangi dege uga diga harebe nambugu mahali wuli shekhana ke se ta kware na konna qurandi nan disra sugo hillo sallini ti ini qarlema yayi antanya na kanne sabura trende sabura he ti qarlema barinte ngo ken kamanenga na barinte ngo qarlema ngo qarlema ri maga tawu andi maga masala magi waran no kunga magi togan no kunga maganta anan no ko Qur'an di dan Allah kallen ko iya nanti Allah ti anta gemme farenta anta gemme wa an qaram ko so Allah anta rabate an ko ndo kin ko ni na bu kin andi ma ka ho hodi o ga diga harube ke harita ka wade qarle ma on muslima gon no yari islam on ma ho hodi gandi ken ta gemme qarle ma gon islam on ga ho kaba ke mo kabina qarle ma gon agati himbe wonyana kinya wonyana di karle ma on beti iduran clear ti hoygo wodi gana karle ma on di kenta rasla ma on kutendi kenta no wal mo hoygo kabine karle ma on di ken kahanan takam islam on kunya kenta no la karle ma on islam on bandonye islam on gara himbe digandi kinya nda karle manda agar himbe kaba kinya kabine karle ma kana kama خلاص بسم الله وإذا كنت الشيخ رحمه الله أقرب بكالي غاندي هنغا سل هنا بيا غرا سلي سل هنا يعني غارين بيو كوني ونا كوني أدي غرا سلين سيغندي أتي المامي هلان كوندا هو إيكيو سلين دي هنديني على كينيا كيدا غرا سلين سيغندي على كين كيدا katab laga jobe agara hillo salli ala salamu ngara holu girna timmandi holu salamu ngara bate ibasana ikanu tenni atoko ke modi himminu gara dehundi amati manni igara dehundi himminu gara timmandi amati manni igara timmandi
ay me ko ndi zuran kini gilli aronte sallini ito ko kemmo ko kama arani bawu nyani kanankenga jaman na tuwa nyama ari jamanin koloni to ana burunda kinyandai kembale tuwa manna dinan bidi si so ahmal lawi kara harsa aw kuma na sallin de hundi ila akhiri kubenga tawi kara harsa aw kuma na sallin de hunati yawo adi mani sabura adi basana ikanun tenni eti yalli ke birenga uganda papen sana kinanga na dundenga kun kinanga ango atimani no atiyaho ila papen sana kine nanti inta kinai inta gari kana kadi wa ila kahika onta alli gana ti anqarle maka hubure onta alli gana talle me hubure onta alli gana tanya ke hubure bara ma ken mundi magarin kana ken kai ila pabe ngine alti basin dari aga gati kunduma ari ganta ara kenya ko ni nga gari salihana bega kinye ala timani na wudu ken ko danga ma ala gamisa be wuro ken so banga gadiga agara sago na wudu ken ko danga ma ken wuro sago ala su timani agara sina ga suna ken wona timani ya la hajri mayino la hajri nda ni nyoron ka mani kandi ken hillo ay nan kaso nga sago be ga salli jama'a ala timani ya wana wudu ke ko daga ma ken pagati ala su timani ya ngagara sehebe ko kemari wa agati ila bundi ya ngaba la atna wudu ken ko tanga na lawaral linki ati arre min lagarin ni kiyayi ina sallin yatimani iri manu wari ni granu wari iso sallin yatimani wa muqaddam banen tano himbe gara sallin di hudi to ana banen tano himbe gara sallin di hudi tiyali na yana ta kampu jay kembire anga ti shayna ya aranyati hujabe agawaro himbe no akungo ti duntiga on kinai aratimandi har gindi aga masaqiya gilino am pujan keno anga dam pujan ni to anu ni aro muqaddam banen tano arem banen tano to ana banen tano himbe ga wanya na shah walla kileni me teli na yanati mani kebida yike barintengiya kharlema on barintengiya shah walla barintengiya seri ma ka hohodi maganta annan no qur'an dida na to kille ko iya kiya ko bismillah wa idha kunta yudenga ya rasulullah angandai ay waslamin undi aha nakkan qulnga faqamta lahum as-salata kebirenga angara sallim mo sikindi daga ne parce que sallim mo yayi awa mo qasehi aha kini qur'an alla danga fil khitab fala mafhuma lah fa idha kunta fihim angandai di ngawuri hiti alla farenga tanu kebirenga kama kanu en sallin da bar kembe adaru ora kemi no hili khara allati fi hujurikum كذا يبدا غا فاقمت لهم الصلاه نسلم on dabari da ken sallimo yayi ni qaram na mo onga or ni salle be nya aro sallimo ko ndabana o hajjo pana o ganda hillunya hakaza kinde bay kanu en salle akhara wanya na sallin timanden to o akhara wanya na sallin de hunten to akhanda nyana nan tanal de hundiya kebirenga kemo o na arka bane salli kebirenga ngew gilna sigi agay mo bane timanya na gatu ya go salamun nyana bane ngora ko worni o juman tawana hillo hina o ginde o gawati manyina mo turo nya ganda e kebirenga jama'ana ngorni ngana sallitu kunga hilloyi kebirenga kunna ngiri ini kallen ku tentimandi kebirenga kunna diga garninga banu hananari
يعني إذا قمت وأقمت لهم الصلاة نعم أنكو هنا كتب لك جبه بسم الله فلتقم إبرنا جمال سيجي بالإسلام كبا أنكينا جماباني كنا سيجي هلي وليأخذوا إسلنتي اللي غندي أسلحتهم إنكجن يكونا فإذا سجدوا إن سلنا لا فليكونوا كبرنا إقانيا من ورائكم سيجي داغا هلي يخندي داغا تانغا ما سلنا غنيمة باني كنا ديغا أو كنا سلي كنا تانغاندينا ولتاتي طائفة جمالي كنغني جمتناي كنغ ما سلينا كبانغنا فليصلوا كبرنا إقان سلي كبانا وليأخذوا إقان لغندي سلندي إسرمادونا أمبالما رجو ماجور لمن كلا كان مسودم سين ما تيهونا أنو كنغوليندي هكذا سري أخغاندي هو نيانا قرانا كرومبا كنتا يانكنا مي أنكهو أنا كيكو أنكهو أنا كينيا أنيو سري دي كبر الله تانتا يعني كي هالي دي أنتينا هالي دي بسم الله أنتم ها كيمو هؤلاء مودو تو ماتا سيروني جادلتم أنكم بايغا أيوا نيونتوندي عنهم بكا تو ماتا مغانديني في أدي حياته. كوري إرموندي يقو أغا نيونتوندي إمغا ياغو أما كنيا سوا في الحياة غارنتا غندي الدنيا كن دبغاني فمن كان يمي باني يجادل كنغا الله الله تعالى نيونتونو عنهم بكا إمغاندي يوم لا غرا القيامة. كوتانغا كوراو كينغا أغا دنادي أغا دي سوتوري لا غرا ياغو غني ياغو غدي koro siki lagara alla nati bi yaguni ni koro siki do kenaka seresu dum serena serendi ma na kisini lagara yagunga la keni de mandenga bismillah am awara man yakuna wakila kunyana besanai عليهم to matari korenga lagara kun sikida la ahad kin serentano waman kin daga halati yemme be يعمل kenga سوءا golli junubuya أو يظلم نفسه koy ti mata kalle ke mo gomme masre be gari du tonya ثم anda junubunya aywa na kempenda nduya manda junubunya na dangi ni katasre akenda kensunya ثم يستغفر الله كم بلع كما عند الله قبر جسمندو يجد الله ما غير الله غفورا غفرانا يدغني ما غير هنني يعني على جنوب كنا بيغو na demandanu ko na begu me kensu ko mande ara tubu nyalla garuma anya mo stere ganda ke me nya mahimbe gan koto ke tubi mani anga tubi ma Allah ga ya hamma Allah ngara kenyanda ra ke wara koy ndaga me yana khari woni misanya yindi anda gare be sagai ken gare gar himbe buga ma kinyai anna me kinai gare ke garo ado himbe na kinyai anna me kinai anime bismillah ومن adi yemme be يكذب aganda golli junubuya فإنما annama يكذب awi junubunya na ala nafsihi amma siban la junubun la yima kamade وكان الله Allah ta'ala magri حكيما to ana gani حكيما hakiman gemundi dana gani de Allah watu de waga wurna nyam go be ka am gon suronte ngam kano ومن yemme be يكسب aganda golli خطيئة aywa junubu tunane ya أثما ma junubu qore yimme ya ثم يرمي kem بريئا balle ari barente gulla به ti idange junubu ya فقد akinya na nya junubu logenda qore antimpe hulani yade akinya nenga wendi de annam po buringa na qalan saka siru atanga na kinya faqad ihtamala buhtanan akman bayngara gare likewutu وإثما ara junubu likewutu مبينا abanganteni de anda garen kutu anga taranya ni garen angara to ma te kana garen kunyambalin sakai ken kan junubu ya junubu bane aw yana hillo kem mo gani sedan juru ngaw kem maka kem mo gani nan kuna garen kamma bismillah ولولا فضل ya الله rasulullah ya allah pasan dawo ngalli gambe ange mawlamin kamma ada hinne inga henan tanga anyiga aywa habati jama hammi gilli ta'imatu sirunga wonne irna samundi baka tungade nga iranda kata o samundi maganda imenu yayi wa ma yadurrunak intan torno osuya osu ke ayawa ko ni kitana ango place ko tayde soron billi be suni qalena tunye
kibira mangara ya ga munda beswa munda anni ke khalle ke ya riga na famu na dikinya sireni Allah faran ko ni Allah raken tanga ayan wiyan kana na himun tembangandi na hi binnen qur'an da me kitana kutu kula budda min al farasat wal fatanat manga goto mo osri an solo minan suro mo osri ibrenga alla sir gabe nyamma bitendi himmin go hinya ka kullentu iga warna kanda kendo kitalem ngoro himbe go tabana balanga maya kunduwa anta sorro bismillah anzala Allah alkitaba وأنزل الله الكتاب الله تعالى ينقني قرآن كتابنا أكتانك مولمينيا ألوكيتونا الله رانكين تويندهونا أنك مولمين ماني أنك كنتو دي كيتو دينو الله فتنون داقم مغري أنك مولمين كم عظيما كن قرنغني ألان تويندي كيتو بينو أما يكنتو نان تويندي هيمو كنتونا هيمو كنتو بي أنك ما يكنتو ayen wa ko ni antara sere sura annan kiti sere da na haqqe nyugo bugu amra man haqqe nyugo sabati andada awa na ni anta hinda kana auto mosri akinya ko woni kitana ko ni bangara da kana auto i mediga mu ko hede be beso ngai khalen to nga na da kana on yatunu katandara kitem kuto hari kahiri nga nay bani nga qomi aywa zaidi ke mo qomi hari bani nga islami nga qomi ta imam mo qomi naam di fayhunga ma ken gure ta fayde bismillah لا خير Allah subhanahu wa ta'ala ati khairin ta في كثير aywa ko gabedi من نجوى gilli aga mengalunga de haramare mum mengalu imme gundalle mago imma salanu Allah ti ho gabe ta hasonta de illa man ma ganda yemme mengallen do masalanga aga ya marindi ti sadaqande ya magol sirenga masrondi nenga taga hondo me nagandi yemme be aganda kusiki bane su golli Allah jati mundi en sabu dangane wajibi Allah taala o ken ko baraje azima kem baraje qorni de kusiki kanda mengalle bedi masala bedi kebira ken khairiga kusiki yugo bane ganda himbedi kinna hanta masalanun kamma de anta men Allah nun kamma hinu siki ko hinu siki Allah rakku ko man zawra atful khas ala al'am ho kharente don na ken ka hollo gonte nga an kana hollo gonte ke asu ken no gonde amara bi sadaqatin khas ma'ruf amun إصلاح بين الناس عام معروف كاسو كن نغني كما كوني كوهينو سكي كوني أغان تصر نهم بيا حلي خير سن غنم كوهينو سكي هذه بعد هم بيا قال لي الله دا أما أنا نهان كنيندي أيوا أنا نهان كنيندي الله تقولون كنيندي الله دا أنيا هاتين نهانا ما نيون كن نهانا haten naha kinni na salagan denya ma ona ko onge madi mana masala mana me warta ona hukka huma me ona nya ke salaga ya ona kini ku miskine ona kini ku kontondo ya wal maga nyonkin naha kinni maniya ya marni to husre hatande baka hobure wal maga na toran nyonto baka sirno menaga na suron denya alla ko mundo menaga parce que suron dimbala ko Allah ko mundo menaga kimu ngena sabuyi sondo mu hakka mewre surne ngandar bane kimu ngena sabuyi khairi ngo gesini barki ngo gesini bone ngo nyontene kinya sabuni
Allah sallallahu alaihi wasallam nan surondi kumundo menaga ara o yamari tay na barajen gabondi no kanunda di atimani diga watunden do qur'ana sampa sukada anda naganga ne hay hari kilunu hiliya angora antanga diga anda naganga ne kilobane diga ngana diga surondi sirundo menaga kebrenga diga kinga haranga ne rantanga haraga ndalla to kilunu hili diga akhanyano yagala watunde sampa su konne nyang kotay Allah faram bay gara ko tike baragen nan koto watunde sampa su konne na yana bono ko bil jumla wana to wana mengalun ka huma meya na maslaranun ka huma meya na gundalle magunun ka huma meya an ayini diga ngaba duro yana suka huma denga diga ngaben duron ka khairin tari de lalimunun ti serebe sehenga nagabo an diga nduru ko nen ka hanaw gabo no aw Allah faran diga mundi homa serum bihindi ya Allah kun kama jahannama di maganta nene pataho ala sehenyu wajabi tay Allah faran saban da ko tay wonti qaraga du tanga aga nene ngade e saban wodi e Allah o serelli ganati gulen e sehen kaywa Allah faran ta da gebidenga agenda sima huana asrello ni jahannama ri ana buwanne ne ngakai an ange ma himbe ga dajja ne de jaja kany mana su hintu anundi tanne ne ni anjarde angana wara wanyi kana le sreni akhiratu ni ne de Allah tuwan ngako ni wajunde ndi serebe gandai sehen jati golle nyugoya aken ko manen sehen wala ko bismillah wa man ati yemmen be kengara Allah fasen sori agara sori hon palle kandai nya hallinan bange adangani kem palle ahay gabati mu'mina sirun killen tanai ona ken kamanen be sindi honga ay me gari du be sindi genga osangarandu bu fare maga anya hallena tu na quranda kin mahawlamini yayi anda am palle koy farenga Allah tige birenga am piwandu maga angaram kacem bugu fare maga na kin himbe de o anto ko he maguno Allah farenga kandan dananga anganda an kacem bugu kem maga na kin himbe o bakando ken naga onando kem pay me sa ndaya mo be ken gongonde bismillah wa nuslihi jahannama kebirenga Allah yorni maniya wa kama lolu jahannama de sikanta kende jahannama bono lagari dingrai Allah Ta'ala ati kenta yampene inda hillaka penyatiya yohonya hana kinga hillaka pengure sere dangani igara kanu kenda yemme be anda hillaka penya abati faqad dalla dalalan abati atunu tunne baidan himbe galla to tungade yad'una ay tunni Allah ngar huka hay Allah to hillaka panun tawo batunu gilli Allah tanai maganta yahru wa in yad'una yahru ni maniya himbe nu gayi ma makka ke kotanga igawi batunun ka fa Allah ya uzza kenni azizu koni mo yagari manga lat kenni Allah yagari koni mo ngaram kanindi manat kenni mannanu koni mo yagari manga aram kanindi kebirenga ho honti maga ni batu ka fa Allah maganta yagarin to Allah al-Aziz al-Mannan ka Allah ta kentano uzantano manatantano ku yagarin kun mo nya hayge in yad'un intahu batun in yad'un intahu batun awrehti intahu khilli kim tawre tafsirin tano tafsiri be tugo ngo yana kama kingo ki in yad'una wurena tintahu khilliya awreni intahu batun
bismillah وإن يدعون in dawo batunu illa shaytanan maganda shaytan yayi kingane kannu koto yimbe ya ya bodi ke kana kinna silla yayi duro nga shaytan ya bodi ke kana kondi ay gara ibatuhum koni majazan na koni haqiqatan qurain kam himbe go silla nga kenni bodi no kuya o bodi no go himbe ga wano koni haqiqatan kinni shaytan ke بسم الله لعنه الله الله قرأ الشيطان اللنغا وقال أيوة الشيطان تألا دغني من غير تقوتو أنك الله كمونا لكن كتين دودا دي أما ركياني أنك نقول الشيطان بيبته إلا كبانا أرو الله كتانا التي ما الشيطان تو إكرا اللنغا دي أو قلا يغران قطاعونا أتيك الله يمين مناندا أنكمون هو تنيدين دورا ala kengi keda igandi gutini yana mani wala udillannahum min gara kun samundi ti wece nga wala umanniyannahum min gara nata garantelli sonno mundi anta kala sisa gundi den tano baragi den tano kondi ga nalli arjanna tano yimben tano hontai kewanya na manni kita asugare wala amurannahum min gara aywa iyamari ولا يبتكن ngar kubenu wutu mi ngi yamar ni mi ga kutundi awadaba nun taronga ha bahiratun ha manu awa ku dabarni na ina awadaba wutu na kini boringa na borin biyadi yelle kini borin kallenga wonni ke dabari ولا آمرنهم min garam kalluku yamari ولا يغيرن ma iga yillandi Allah taala tagayenga kini mani hana kini Allah dinanga wa fitratullah Allah tagay subhanallah Allah gara kenni mani Allah gara kumun taga kebe kama in shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah alastu birabbikum qalu bala kinyin Allah tagay nga hina ni yamarni yo balla kenga hina yo halale paramuni yo haramen digandi ni yamarni o kedabarni o keni fitranga dinam mo hatim punche nyilaye ha na aw fanjankare nya